Mahikuapa kuyu mango napmenka ao. Ina Jesus ora disciple awada kadarap me ya kwa awo kate mawangwati katiti yeta yandava. Ina Jesus yo yembaunda haikauna kutawima. Ama afangko city nui atama aoi na kapma. Ama ataonga hikuapa kuyu mabahavama napme ina aonga kakam hea kapmenkati ina onga ama akuhain kau kapmamankati. Haneng kaki ao Jesus oi hingon wana ao yangak ngka nata Jesus oi himapmanga kuwa kawauyangkati. Ina ao hangke inda takati Jesus ndingkodo tawada hasom nga oi ime ato ninga neme pia ndida imna ndenti ni mamea hawafi mandapahi. Mapiama Jesus oi hikwapa kia fanga oi kwa yangak ngka takuti ama oi nuyatama hauyapu. Mapiama hikwapa kui wata mapa havama oi ata wea kaatangkati. Ina maa oi sen naunta suko uka panat mako kamita vangwati. Ina aonga sena na iatiada ina hikwapa kuyua oi namdamea kwa awa maa mihingkauna kumangkati. Ina Jesus yo oi yatangata kuwima ntatake pioiti. Ina takuti nkataka amionti. Mapiema hikwapa kuyua hava oi kauyangwati. Ina hikwapa kuyua Jesus oi yatanga yangak ngka takuwiye. Ao kwa yangak ngka muta kima oi nui atama ina kwapata kwauka mheu mau ya hiuna. Ya koya hava fi kuwa inap mau ina hipakau ita nanau kapmamang. Ina Jesus oi yatanga yangak ngka takuwimang. Ao nga ya koya au hawiya kutama. Ina ao kumduatam. Hikwapa kuiwa ama oi nui atama. Ina yakwe hava au kauyangwati. Ina yakwe hava turuafa kwa awa biade fati kuda wimang. Ina pengam na wiu. Ina ya mtinga kaip makam. Mapa au nga ama yakwe ita wimang wa awa hingok wanamanga. Jesus o nime yana. Iya kumanga. Ina kwa na mam asitiunda ina okana mauna kumanga. Ina ma sitiunda kwa awa yem kumanga. Nime tawata akatemat na hingo wanun. Jesus oi na kapmanga. Ina ma oi hikwapa kuyua kuyata oi hingo wanamanga. Ama onga Jesus oi suka kuwa iya napme. Ina kakan niyava. Ina oya kunu keta manga khema. Ama nime hingon wanu. Yo ama fei awa kutumanga. Fana ayunta ama hikwapa kuiwa. Mango kapmenga anta keta manga temapi. Ama okana makatarap me yatanga yangak ngka oi takuwimanga. Naina na awiatam huya. Mapiama iya tawata kimanga. Ina yembau navayiva anta kuma. Ina ma hikwapa kuyua nuyatama kuwa yatanga yangak ngka Jesus oi takutama. Kananuwa dap menai. Hetan naki Jesus oi numtuata ina takuti. Dati padai nanu ina kwa awa hati neme naa fi ngod ndi anga kai makama. Ina nui atama kuma. Ina city okana maunta kwa awa katama neme naa fi Jesus oi anga kuya makama.